Where are you going? I don't know. Wow, cute. Happy birthday. 65 lang yan. Maggaan kayo yan. Pound, pound. Didlip. Dai, finish na dai. Didlip na dai. Didlip. Didlip na. Didlip. Gani. Pagdali na diha, nag-didlip ka na. Wala pa ko siya nag-didlip. Kanina pa ko nantay dito. Tara na. Dai, pagbilis na diha, dai. Kanina pa ko naglagay dyan. Dai, nagbuhatin ni mo. Dili pa ka nag-didlip. Dai, roll. Row your boat. Row your boat gently down the street. Merly, merly, merly. Dai, hatak pa rin mo, dai. Hatak pa rin mo, dai. Lalo, dai. Yan, iniliksir ka kasi. Lalo, dai. Anin na, dai. Power clean. Power clean. Power clean. Power clean. Yan! Yan! Yan!
Dua. God! Kaya ko si Joel. Cobra. Ba't natulong? Tulong! Para tanulong! Hindi na tulong! Baka! Ano siya? John! Dua. Day, pag duha na kasi, Day, pag di ka ba nag-official kan kung ilang rep mo. Muka sa video ni mo, sa memory card ni mo, Day, pero tinakalamuha. Buang na buang. Kaya pag dali na diya, i-complete na ni mo yung third round kapag masahe ka na. Ay, ang bagong design ng, ng buhok, 2017. So, meron pa daw third round. Pwede hindi naman third round. Hindi, meron. Walang masahe pag hindi tapos ang third round. Ang pinag-usapan natin, dapat matupad. Pag hindi natupad, walang masahe. Kaya kailangan tapusin mo yung workout para may stretching. Pag walang hindi tapos yung third round, walang stretching, okay? Ano, Kapoy. gusto mo magpamassage? Tapusin mo yung third set. Putla na akong naong. Hala, good. Dili, magputli kay puti, magkayo lang mo. Birthday, manggod niya mo. Nang sige siya yaw-yaw. Okay na lang, pasok ka para masama ikaw. Yan. O, kanapogi na mo na estudyante ba? Napogi na mo. Estudyante talaga. Estudyante ba? Ayaw mo na estudyante, client, pwede din. Student. O, nakaway-kaway. Basta magpugi man, magkaway mong kayo, kaway. O, pugi man ko. Happy 100K, ma'am. Yes! Woo! Alright! Woo! Oh my gosh, thank you, funny. Pagdali na diya, third set na, kay mas stretching na good na. Hello, hello. Hello. That's my hello. Hello, kinsa ni? Si Bibols ni. Lagaw, na daw magsini ka, nagsama ka ng uyab niya. Wow! Wow. So crazy! Ikaw pa rin. Ruha pa, Mar. Ay, pawis. Ew! Amoy sinigang. Haba na ng hair ko. Kung kailangan nyo ng sinigang mix, yung kay May na lang ni Dodong. Oh my God, kasi. Oh my God. No! Salamat sa Megan Collection. Aslum tiil, makidaan. Kaya ginatamad kami magluto. Amazing! Gusto mo ng gyoza? Order ka na. Order na tayo, no? Order ka na. Alright. Amazing. Thank you. Oh my God. Sarap. Sabi kasi ito yun eh. Dapat inis, ito na din yung Limited King, no?
Pawisan ako. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe kayo. Thank you, thank you, thank you for watching. Don't forget to like my Facebook page and my Instagram. Salamat kaayo! Salamat kaayo. Cute. Uy!